Tsepu. Hola ku tsepulana. Hela ku tsepula na mendwa ku tlula n'winyi wa risimu. Vafethu ni twinga ku na mi amukela eka controller show twanani mi amukelekile. Ta mi komba ku tibeke mi tiveka kwini. Ti khomiseni sweswo ni ta mi komba ku mi tiveka kwini. Ni khensa ku va mi karhi mi languta context leyi mi karhi mi subscribe ka channel. Okay, ni hleketa ingaku Dumisani Baloyi swo yimbelela wa swi kota va ka hina ku va ku i lava attention i maendlelo ya yena mo kuma attention a ni vhele ma swi tiva ku loko u endla swilo laha a misaveni lewa ya ka Jehovah i nga endli swilo swo huma endleleni a wu yi kumi attention so ni twa ingaku o ti lavela attention tswepu. So loko be swi va tirhela a va ye mahlweni a DJ mfundhisi va busy ku bana mani wena mani bana mani wena mani bana mani yo swo ka swa va tirhela ma yi vona. Anyway xin'wana lexi a na ku vulavula ngopfu xona i Nomonde Rodger i le ku improveni, she's improving very well in terms of performance as loko a ri ku performance ka ti-event. Number 3 na ku vulavula hi Makhadzi mi ti vonini ke ti rhawunda picture ta ya Makhadzi ni twa ingaku yena loyi a nga tirha ngopfu ka lembe leriwa ka vayimbeleri ngopfungopfu va la Afrika-Dzonga hinkwavo ku angarhela hi ku ni vona tigigi to tala ngopfu leti a nga ti attenda ta la South Africa na te le matikweni ma kwala Afrika ma la kusuhani. So big up ka Makhadzi, big up ka Makhadzi, big up ka Makhadzi. A mi ze mi swi languta timhaka ta Makhadzi kumbe a mi nge se swi cheka. Ni twa ingaku fambe tigigi to tala ku tlula vanhu vo tala kumbe tigigi ti hlanganisiwile. A Limpopo hi hosi ya music, Limpopo hi hosi ya music. Hi leswi a ni la ku mi byela swona n'wina mirini hi mhaka ya tswepu. Nkulukumba loyi wa swi kota ku yimbelela o ti endlisa kumbe a nga swi koti ku yimbelela. Na performance ya Nomonde Rodger loyi a nga ku yi endleni. Ciao ni khensile mi nga rivali ku subscribe.